Ngokukhethekile sibingelela umhlobo wami umfundisi uNdabeni nomama uNdabeni. Ngicela ke sime ngenyawo ke lapha phela abaphathi bethu. Sibashayele izandla bazalwane. Enkulu izandla zibafanele. Praise the Lord. God bless you. God bless you tata uNkulunkulu akubusise ngeke ngibe mude bazalwane uRasta umfundisi uShozi umhlobo wami shumele kakhulu. Amen. Uma kushunyelwa sikushintshana asiqhudelani. Futhi akekho powerful esodlula omunye. Ngoba into powerful ake umshumayeli into powerful ukuthi wena ushintshe emva kwentshumayelo. That's a powerful preaching. Intshumayelo ngimisa ngenyawo ungashintshi ayiyona ayikho powerful intshumayelo. Kodwa yokuthi iqala isebenze emile bese shintsha wena. Alibonke abalenkosi. Hambe Bishop Ngcobo ngafunda ukuthi uma uzuma phambi kwabantu 1 fanele iqala wazi ukuthi uzothini. 2 bese uyasho 3 bese uhlala phansi. Akuthi nikhola abathandekayo. Futhi ungayenzi into uNkulunkulu akasho ukuthi yenze. Ungazi uprofeti akasho ukuthi prophet. Ngoba uzogeja. Bese bengasakubambi kuhle ade ukwenza baza babambe lokho kodwa uthi ugejile. Ngoba usathana uyathanda ukuthi akuhlalise ungayikhohlwa into ebhedayo. Uyikhohlwa into right. Yabona mangashumela manje njabule. Kube khona into nje ngibheda ngayo yodwa ngishoyo. Selobamba yona ke nize niyiposte. Nithi wageja upast. Ngoba inhloso kaSathane ukuthi uphumele into wrong. Amane khona kodwa kuleli bandla. Ngikhuluma kanje base ngiyayithandazela bazalwane. Nikhona ngumvangeli bazalwane mina ngokwe calling. Ibandla engiliholayo iWord of Life eliseClearwood. Leli bandla engiliholayo akushongo uNkulunkulu ukuthi angiliqale. Ngami simvuselelo mina eMjondolo uyazi umfundisi Ndabeni. Bake ngami ibandla eMjondolo mina. Mtaka Ngcobo ngashumayela ngathi mangiqeda ngase ngithi ngicela ke nihambe niniphendukile. Nibheka amabandla la elisindisweni ikhozelo bathi alikho. Ngathi mina kusho konke akhobandla bathi alikho. Bathi uzobona wena ukuthi usiqale lento uzosenza njani. Ngase ngicela ke baba ukuthi awugrace ngoba seze wakhona. Kodwa hayi ukuthi ngithe ngilele ngabona. Asale sewugrace. Angizange ngibone lutho, angizange ngiphuphe. Angizange ngithole isiprofeto. Mina ngenza ngibizele ukuthi ngilanda abantu ezolweni. Kwaseqala umsebenzi. Ngabusha izandla ukuthi ngikutshela iqiniso. Into emahala nje. Ngikela ngihlupha ke ngacabanga uliyeka ngoba into mangasiyona yakho uyawuba. Bazalwane ngiyacela ngicela ungamhluphi umfundisi Ndabeni noma umfundisi uNgcobo noma Cingwane. Akuyonto elukuphatha abantu. Ngoba beza namakhanda ahlukene. Fanele wonke wahlanza abe into eyodwa. Uthi nomuntu ekholwa kodwa lisala ikhanda la kubo. Kodwa fanele ukwazi ukuthi maintain la inkonzweni. Akutha nisekhona kodwa. And la ngikhona mina uzubona ukuthi fanele lento ubizele kuyona. La ngikhona mina ayikho imali semjondolo. Kunalokho fanele kube yimini ngibanikeza izinto hayibona abanikeze mina. Ngase ngicela ke uNkulunkulu ukuthi ukuze babone amandla lento engiyiphethe ufuna uNkulunkulu ashintshe bona. Abenze lento engibatshela yona. Bethi ba masendene ngibenza amamillionaire bese emjondolo. Mabebuza uthi nihlala babasasho ukuthi emjondolo. Bathi sihlala eClearwood emhlanga ngoba ngakhipha umjondolo ekhanda ngafaka imention engqondweni yami. Jesus. Akodwa ngicela uamen enkonzweni. Hallelujah. Ngoba awukwazi ukuphuma lesimo kusona ungakaphumi iqala engqondweni yakho. Leli Bible Abraham phuma ezweni lakini. Uyezweni mina ngikunika lona. Uthi uma ufika lapho ngizofika ngikwenze mina khona. Bese ngikubusisa bese ngenza igama lakho libe likhulu. Akaqala kwenza kubusisa ungakaphumi. Hallelujah. Uqala uphume bese kwenza. Jesus. Wena ufuna ukwenziwa ungakayishiyi into zakho. Ayikusiya. Ufuna indoda kodwa usanenye indoda khona kodwa usafuna indoda wena uthi sekhona lekhona. Ngabona uphethe fake akakabi yona. Ngoba kuyenzeka uyiqala indoda uyithola kodwa ungatholi oyifunayo. Uthola into efana nayo. Oh sengibhedile. Kuyenzeka phela uyiqala into uyithola kodwa ungatholi yona. Uthole icishe ifane nayo. Okay, uthi usondela kuze grade wakho. Futhi kuyenzeka uyithola uyiqala uyithole kodwa uthole efana nawe. Oh sondela. Ngiyakwenzela umsizi onje. Uma efebe uthola isifebe ngoba nawe unjani? Umsizi onjani bakithi? Ma unenkani uthola umfazi onenkani ngoba umuntu onjani bakithi? Onenkani. Jabu ungoqo nje uyoshada umuntu ungoqo ngoba umuntu onjani? Onongomo. Fana nawe. Jabu khokhoba nje nawe uyakhokhoba ngoba umuntu ofana nawe. Jesus.
Oh sonela ngifuna uqeda uyazi ukuthi abantwana khona imshado ngicela sikayikhulele sikhulele ngijonge nonke ngiyathandaza khona imshado ongathi uyayikhulekele kanti ayikho lo mshado vele khona ivese sikalifundi njalo yabona siyaliyeka owakha indlu uJehova engayakhi hayi ukuthi akakho uyakha kodwa uJehova akayakhi leyo kwakha yena so nje beyakha ke nje uyakhelisa siyoyizama nje nemshado ingalungi akuyena uJehova dayakini wabuka ifika lama hips nekuma neyifaca wathi umuzi kanti kokuyicontainer ongawona umuzi loyo ngoba wabona icontainer hayi umuzi ngoba umuzi uhlala kona ku one room nilala la nigeza la niphekela la kodwa umhlolo ibindoda njengenkosi manje wena usabuka ama hips usabuka ibank account sabuthi unemoto engakhe sabuka ukuthi ufit uyajima kanami yaphela leyo nto manje iCovid akhohlela kabili kathathu ayehle emzimbeni kanami bese kubiza ukuthi ngempela usawundoda yakho yini yona leyo ngicela uamen enkonzweni Jesus. Yathetha nje ngifuna ukuzothandaza ngafunda ke mntandabeni ukuthi lento evangela yonke elula babungcopho into eninzima lento khola abantu ngelanga ubazala abantu enkosini basiza babe yinto babe bahlabe wena futhi benziwe wena ngakhulekela umunye ngenamali ngamthanda ngoba nemali uthe esenemali wangishiya ngambona sekuthi ivese efakaza ebonga iproduct kodwa mina ngimkhulekelela iproduct engekho wawuthola umsebenzi uthe sebonga wabonga iproduct ngoba siyuza abazalwane bayasithuma omunye ngamngcwabela uanti wakhe nomzala aneda be right angikhohlwe yafa imoto emgaqweni ngiyongcoba umzala engahlangene naye ngoba ngenzela ikholwa lami la ngijikele ikholwa likamzala awucela amen makhola uma uJehova sesibusa sevakale inhlupheke ngaka kuthiwa sinenyoka siyathakatha kanti abasinakanga isikhathi sixake kasihlupheke basibambe basinake sesibless bangasinaka sakhandleke ngoba iBhayibheli mangisenziwe ngesikhathi ngisenziwa bangibonanga bangibone sengiqediwe kanti ngesikhathi ngenziwa bengenziwa phakathi kwabo bengangiboni kodwa ngempela ngicela amen makholwa phela ngicela amen makholwa bazana inzima nje evangeli ngcono ngibuyele ematendeni nami lento yayibandla ngcono ngibuyele ematendeni ngoba itende ngiyazi ukuthi vele uma befika abantu bayafika babe ngafiki bafike isonto khona ubancane ngene yazi ngiqale bandla ngene ezini cela nivuke phela abantu Sunday cela nivuke phela bazalwane sengimakhumbuza kade bethi sifa nawe tata sifa nawe you amakhosi you sifa nawe yimi noqonqo vukani phela siyakhonza sikhonzeni sonke sakhoza lalela khona ngimsizayo sakhoza tanga ngosachonza ngoba ilento yase gospel yena engisizile sakhonza lo ngithuthi ipika ngiyibeka ngiyixhuma ibuye isishe ngihamba kwekhandisa angipha ngachumisa mina ngiyixhumela ziyasha find one wrong ngiyazama nambele ngizala kube mnandi ngithi yashumayela ingane ivela lapha zithi unamanga mfundisi etendeni ngibuye ngiqhubeka ngishumayela ngithi hawu amen ngoba hayi ungana bakhathazeki ngiyenziwa after esekuvivinyile ngiyophuma ngimlophe njengegolide kumela ukwenziwa Jesus. ungabuza isimo ukuthi wesingo wamnandi kangaka usunerama nocheese nopoloni indaba soda wazi wetata ngidlula endishini ngadlula emanzini ashisayo ngadlula ezibhakeleni ngathi ngiyiradi ngadlula kuhovini tese ngena ngadlula emazinyeni wasine process naso awu amen makhono engazama embazana uNkulunkulu wanginceda ngathi senjalo yaqala ibandla lathi kusimasimama ibandla lasimasimama kwafika intombazana enye yayinemali yathi mayifika le ntombazana enemali ngathi ngiyabonga baba ngaphumelele kanti we oqalile umsebenzi uzowufesa qale kuseyothemba lakhe uNkulunkulu angifundisa ungathembeli lo muntu bengeke uqale la wafika la washo uyacula ke wahlala lapha ngemuva ecula engezwe ukuthi uyashaya impela ngathi ayingiwinile ngizole worship kwasho manje licula ngilimixene ngane zami eyinebiology yabo manje uyayitshela ukuthi ziyabhimba uthi niyabhimba manje ziyamcebaka kumina mfundisi uyasibuya sesiyayeka thina ebandleni ngoba manje lo sisi lona onemali usiyabhimba ngithi nize kuyena noma nize kimi noNkulunkulu bathi size kuwena ngathi yimina nje niyabhimba bathi cha ngathi ngitshela ngomuntu onganibizanga nyaka mina nibizini
mina niphembe kumina ngizwa kahle ukuthi abaphimba babuya ngokuzolala ngizwa kahle futhi angiyezwa kodwa ngoba khona into engiyibona kubona khona ngiyibona ngoba khona into esiyidentifyayo kuwe ungaqhamuka umuntu umuzana sikubona khona into esibukayo nje sinothisayo Jesus. siyathandaza niradi nani bethe bathi bephimpela ngithi ngiyaqala bayene ngithi nirakithi yon pen yon ngiyabakha khona ngimsiza la jongaka buka ngamtshela ngambiza dozana sisi ngicela uyeke abantwana bami ukuthi bayabhimba ngiyazi bayabhimba kodwa ngicela bengatshelwa wena mangishaya ingoma bagqibe ngizotshela leyo ngizotshela umfana lo ngisizayo kusanda ukuthi akehlise yama mic ami anyuse yakho kodwa ungabalimazi ngoba ngisaba iwisdom leyo ungabaxoshi kodwa ngizohlisa umfana kuyakusincane nje kwidesk bese ayithi kancane yakho bawaqongqotha la kodwa ngiyazi ukuthi vele wehlisile iwe yakho uyinyusile amandla hlakaniphani njengenyoka nibe ungabe umholo wesiphukupuku iba umnyoni ondwebile kufanele ukuthi lebekhle ukuthi ngafika bekipithile abantu bakhona angisho ukuthi yekana amadoda ngoba mangithela amadoda bayoshiya mina bahambe namadoda abo ngoba ngibafica vele behlezi bawondla mina ngibe nestrategy ukuthi yini into engizoyenza bangahlali mahala kodwa ngingabahlukanisa angibe namasu ukuthi yini inkosi ngoba sebena 10 years bendawonye and ayikho into angaya khona kodwa ngibe nento engizoyenza njengoba baba wabo ngababiza Tosanda wathi omunye ngathi yes manje isithinda wathi manje tata amaXhosa tata 8 years ngathi 1 hayi sihlezi siphusha ngathi hayi phela ayikho imoto ephushwa ngakhekeki le niphushwa kanti ithuma nini le niyaphushwa kodwa ayiduma 8 years yini inkinga wahleka umfana wathi tata imali ayikho ngathi utshela ukuthi ushadwa ngemali wathi ngiyangibona phela ngathi okay thola mama inkinga ngiyamthanda tata manje imali tata ngitshela ubani ngoba umshado abantu ababili bevumelana iBhayibheli mengahamba nabantu abawu2 bengavumelananga uma bevumelene ifamily yaGrace nami ngabusisa umshado loyo wase Home Affairs bavuma ngathi lungeleke Sunday lungeleke uhamba udlule inyanga zo3 sashela umshado ngathi lungeleke khula ngeholo ngalokho ngivana nama ngithanda namali ningafuni phethe ningayifuni my perfect wedding yekeni imali ayikakithi yekana amaholo yekani ingadi nali itendele bandle sizolidecorate sipheke mahala sithenge ikheke nihleke la phezulu etafuleni epulpit oho bese ngithatha imoto yami eyisilahla ngivule ugekeba bese umakoti ehlala kanje nendoda phezulu bese niyakikiza nina bazalwane awu amen bazalwane wafika umshado wakikizwa beshada umshado hayi wasengadini namhlanje amakhapulo ngaphakama ababonakali bashadela etendeni abashadela ngeICC bafana bonke abantu namhlanje bangiseva bangihlonipha bengelutho enabana ikweletu kunawe 1 million kodwa awujulu kumanje manje awulali nami ngiyacela ngakujahe okunye uyazi into ayizene enkonzweni lokho kushada awukuyawuma kancane nje uvena uyayibona njani imanje kancane uyayibona ukuthi usabhetha kanjani awume kancane uyayibona nje usabhetha usahlula yona indoda leyo yona leyo indoda ongazweni yakho kwayona le awuthembekile kuyona le yona le ucuphile kuyona uyabona mntana usayinkinga usaqaka ukuthi usaqaka ukugeza usaqaka ungidlula umbhedo wakho usaqaka ukucleana usavuka ngo12 negown awufake bra ufake ipantyhose ekhanda nembobo awucuphile wenza breakfast nohlakala uyabona usahlula amaphempasi agijima phansi kwembhedo usayinkinga wena uyinkinga awumuhle kanje kodwa uyivile unjalo nje maphela wena ngathi kushindlu ngokutshela ngoba kuyeka ngokutshela ngokugiva ngoba kuyeka ngithi mina uright unje uthwize uphafe umascara foundation ushaye kodwa uhamba utshekise uright unjani no man masomba ogeza uyababaza hawu ukhaliswa ukuyoma kanje eshaweni amanzi azehlele uyababaza sis awu amen wendabeni ngiyathandaza awu amen ngithi mina uright unje ngiyathandaza uright unjani ngiyakusiza mina uright unje amanye siyabashadisa siyobangcwaba
sithi imshado kanti imgcwabe la beyofa khona awugolozi kanje uma wakho uyalibeka hey funa indoda njalo funa indoda wena funa indoda wena yabasuka nje lana uyongena empetheni ungagezile hayi vele ngilala ngedwa vele xa kuyini umfundisi ngilala ngedwa vele ngilala ngedwa vele xa kuyini ngicaba ukuthi uyinuku awuyena wakho umuntu othize clean yourself awuvuthi kanje nomuntu ukumvuta kanjalo cleaner awuthi uvutha la kodwa nasendlini yakho kuyavutha kuvutha inhlanzeko kuvutha intobeko kuvutha inhlonipho uma wakho makufike wena jabule athi yabuya intombi yami bakithi ngizoke ngiphumule manje uma ukhona ngathi ukhona kanti awukho Jesus. cela uvale inkonzo ukuthi ngiphoxile nanda bakithi kodwa ngiyashilelana ngiyanisiza njalo mina bengibuya bengisala ke intombazana ke le yathi bayaphimba ndabeni abantwana bami ngathi kulungileke ngasethi mntana wami ngoba unenkana ufuna ukuyeka mangikhuza cela uhambe ufuna ibandla ozothanda elingaphimbi nomfundisi wakho ozomhlonipha mina ngoba ungihlonipha ngicela ungishiye wathi ngeke tata ngiyakuthanda ngathi cha mawungithanda ngabe wenza lokho ngikushoyo wanenkane ngamxosha base ngimxoshile basale obimbiology ngeze ukuthi sikhona isikhala salo sisi abaphimbe babuya ngokuzolala kodwa ngahle ngithi kodwa inkosi bephimba kodwa khona into engangizwa ekuphimbeni kwabo ngamusa uNkulunkulu ekuphimbeni kwabo ngoba kwaphimba abantu abayiqalayo lento abangakayi-understand kodwa bemuzwa abamculazo ngimuzwa uNkulunkulu bephimba benjalo ngathi nazonke yonke engiyifunayo baphimba baze bawubamba ukhiye namhlanje ungaphika ukuthi babephimba kanje kodwa ungathi abakaze baphimbe. Hallelujah. Akhonze ke ndabeni ladabuka itende lafika kansela lakhona itende langihlupha lalithatha itende ngakhonzela eminyango for 4 months ngangiphosta futhi ngayeke uphosta ngikhonzela eminyango kushisa ilanga ngifaka ikepisi ngifaka izibuko ngithi nina bazana phatheni izambrela sikhonzela eminyango ngifaka isound izishe nasentambama amaqhozo ngiphethe amaqhozo ntambama kwabantu sebusika bafake amatshali bathatha igubhu zamanzi bafaka amanzi ashisayo babeke emathangeni bayigoqe bathi ngibashumayeze kumakhaza ngoba mawuyazi into wayitholayo ngathi siyakhonza ngacasuka ngabona ihamba inyanga lekhansela ayikho progress ngase ngithatha isihlalo emacingwane ngasibeka la ngathi namhlanje siyafasta siyathandaza lesihlalo ngesiphinde sihlale emuntu lenkonzweni esikamhlonishwa ukhansela so makufika ivisit asihlali umhlonishwa lo asihambe ngokubona sihamba ngokukholwa sathandaza athi baba cela umsuso kwiposition ukuthi umsusa kanjani uyabona kodwa mina ngicela ukuthi umsusele yena bangibuka bazothi uyahlanya utata kanti abazi umafundisile ukuthi olungileyo uphila ngakho ukholwa sathandaza uthozana baze ba give up bathi hayi khulekani lento engiyikhuluma ngiyayi-understand izokwenzeka kwahamba kwaphela 3 weeks lavela ikhansela lathi liwash liclean isibhamisalo kwalo lavela idubula kanti indlela uNkulunkulu alikhipha ngalo kwangene right labuyela itende ngithekise njalo bashisa ngathenga elinye ukutshela uhluphe nomayeza ngathenga elinye itende ngithe mangiqathela itende esuka enkonzweni yakho ukulesithathu ngangikhohlwa userving sepulpit kwaqhamuka imoto ipholo namadoda awu4 phakathi bezongidubula bephethe ibhambe ekhulu into kanje kwaqhamuka uNkulunkulu wakhipha indoda engakholwa iyochama eminyango kanti yabona abantu bakhudla nebhambe etendeni yathi ungabusaphuma pastor ngaluza uvala amadoleti kodwa ngimala ngathi kodwa bazothina abazalwane bayibaleka qala umfundisi ngathi ngafuna ngashona kakhulu naqala ngathi ngashona ngihamba ngisabhekane ngabhekana ukuze ngingaboni into ezokwenzeka ngashobayela ngamusa uThixo babaleka abafana ngaphuma enkonzweni sengiphuma namaphoyisa ngoba uNkulunkulu engihamba naye ngimbonile umsusa phansi wangibeka la wasusa la wangibeka la akethini amen makholwa. Hallelujah. Namhlanje umfundisi uNgcobo uzokubiza uzobona ke ukuthi nginenze ubhazabhaza olayisha 300 people ngakhelo umuntu oyedwa ongakholwa wayakha cash over 50,000 rand ina yonke into umntana bikho yonke into inogesi ina ukuthi ngikhoza ngathi ngisendlini ngathi nje ngiseyizulwini engalazi ngakhelo umuntu oye one person uNkulunkulu nanke ngimuvala khona mvulelayo
uNkulunkulu wathi indoda yangayazi eCape Town athi ayitshela le ndoda yangichaza ingangazi yathi khona umuntu nje eThekwini hamba umsizi ngimbizile ofuna into yakhe indlu madoda ngiyamazi uNkulunkulu ngihamba naye kana ngimathe this year kophela ngihamba ngenye imoto ngathi ningangibuzi ngithatha imali igolide nesiliva ngelakhe uma uNkulunkulu ekwazi ukuphi imoto ezu4 ngingakaze ngiyithenge ngeke ahlule unginika lengiyifunayo Jesus. ngeke ahluleke ngiyakutshela mina ngeke ahlule uNkulunkulu ngeke ahluleke siyathandaza nawe thembeka uzothembeka kuwe inga yakho awuthembekanga mangikhuluma ukuthembeka ngikhuluma ngomnikelo kuphela khuluma ngempilo yakho nje thembeka ngempilo yakho sacrifice your life sacrifice mina sana ebusuku asilali sikhijima sishona ematendeni sihambe ebusuku masolane ngisayixakele ngihamba ngemoto ewuphushana bafana ngiyimise emva kwetende indawo engathi yahlela kanje ukuze mangiphuma nisathandaza ngiyikhike iphuma isiduma nini kade ni bless ngaphakathi kanti ngaphathi nginenkinga anazi bazalwana anazi uthi uhamba ngena ngathi ngihamba ngentende ngezoshumayela kaphelo petrol ngihamba nohlophe kwaqhamuka abanqobi bathi hawu umfundisi wonke bangithathela ngesigubhu sami ngesigubhu sekhokhi bayothengela umfundisi obizwa uNkulunkulu petrol kanti ungakhathazeki ngangenziwa ukuze kusazi ngaphakamela abangenalutho ngoba umuntu ongayazi indlala uma umuntu ulambile uthi thandaza kanti muyazi ungena ephaketheni muyazi indlala ungena fana umuntu uma ungangazi uwe enkosini uma abantu bewa ucanga uba weak ucanga strong wena obuza mina ngangawa ngivutha ngawa nganqunywa phambi kwengenzama ngizala enkosini wena ngiyakubona ukuthi kuyadlalwa wena ngibuye kude noNkulunkulu ngawa buku kade ngivutha ngithi khona umuntu olalala washo walala umuntu uNkulunkulu engifundisa indlela zakho ayifani nezakhe lento uthi into akuthi into namanga uzoyifunda indlela zakhe wena uthi shilana ndaba ntana ngalamthandazo uthi uJesu uMadlaba Nkosi nangu wesimame simbambe ingqo ephinga uJesu uyamyeka lo phingini uthi nini uma engekho phakathi kwenu uyasithini uthi uma engekho phakathi kwenu ongakaze ayenze lento enimbambe yenze asisho kwaxa ukuthi bonke bayenze ukuthi lo banjiwe laba ave ngicebana ngathi nani niyafana nonke ubona abadakwa nawe uyadakwa endlini yakho udakwa wedwa ushaweda mawayini endlini yakho wedwa ngithi amen mina nawe uyalala ukuthi uyaphotha wena uyalala kodwa nawe uthi umithi nje nika yakho uyadlala igoli lingena kodwa ingabhakuzi nethe kodwa nawe lingene phakathi ukuthandaza noma khona ngiyakusiza ngiyamazi uNkulunkulu ngibuya kude naye ngahleka umntana ngcobo kuthiwa umvangeli besimthembile uwile wathi umunye ewazi wangiphoqa kuba ngathi mina uphoqa ubani ngoba iBhayibheli lisho kanje lithe uphoqa ubani iBhayibheli lithe uqale kusiwe othemba lakhe inkinga yakho wena wabheka mina kanti awubizwanga yimina ubizwa uyena manje wanaka mina wena kanti no Paul uthe ningalingisi mina ngoba nami ngilingisani mina ngoba ngilingisa nami ngiyalingisa ngiyonto yami nami ngiyalingisa nami sami kanjani njengoba ngifaza ngezwe gospel kuthiwa uma usindisiwe uthi awunantombi awujoli babe right ngangena khona ke nami ngikhuluma into engayazi engizwe ikhuluni ngoba ilanguage yasekhaya yafika understanding ukuthi akuyingamandla kufakazi kuya ngamandla usithiwa naso ke i-test ke manje siboneke na amathanga amhlophe fakazi na i-cleavage fakaza phela uthi angijolisi fakaza isho thoda kushoshe asashoke ke manje bhalaxa tindilizi tanam umfana othi kwena ulona virgin wazi kahle ukuthi wena unezingane eziwu2 athi vele awusayona uyintombi sokulutho ungaphenduli kakhulu umfana ongakazalale nawe you are still a virgin kuye ngoba akakwazi so ungadiscourage ukuthi unezingane umuntu akuthathe kancane ngiyathandaza usayintombi into kuye ngoba akakwazi awuyona kubaba kaBhoni baba kaGele kodwa kuleyo uyitshitshi uthandaza uthandabe mina ngabizela ukuthi ukutshela into yodwa uhleke bese uyaphenduka emva kwalokho ushintshe wenza njani khuluma nami wenza njani ushintshe mina into mina konke into konke zana ofanele ngishade yoqala yoXhosa
yayi Jesus. Kodwa into engayiyekiswa yona into engangcobi yodwa ikhanda lalingekho. Ngoba kungcono ngihlale nento engena shape kodwa ngilokuthula kulokuhlala nento eshape kodwa ngiyakhuluma. Nginokhoze endlini liyothula mhla kuphela ugesi. Ayikhulumi lento iyakhuluma ayithuli. Ngono ngihlala nento lesishwapha endethi miyale ngathi yale hlale nayo ngitokuthula kunefika nama hips nezinqa kodwa ngiyakhuluma. Ngono ngihlala lesishwapha sami kodwa thuli ukuthandaza ngithula namntandabeni ngiyamazi uNkulunkulu ungisizile ngahamba naye nami uNkulunkulu wangisiza ngina ka 18 lo ngingasebenzi uNkulunkulu engondla engiphilisa uNkulunkulu ngiphilisa ngabantu abahlukene akamisa umuntu oyedwa last year uthathe umunye ubaba kade ngithanda laba bade nginakekela uNkulunkulu engifundisa enye inkonzo ukuthi don't depend on any man, depend on me. Wathatha uMofet Ndlovu kade Friday engiphe imali Saturday wangifonela ngesonto uyahamba ngo Saturday wayethe mina mhla 24 ngizokufakela imali kaKhisimusi kanti angazi ukuthi uyangivalelisa washiya umuso njalo eBhalito imoto enemoto ethenga imoto iMercedes Benz ilatest ka 2021 ena 3 weeks ifikile wafela isibhedlela esibizayo sase-Albertine elokuzeni eBhalito kodwa kwafika ukufa kodwa uNkulunkulu ngifuna manje udepend ngakhala ngakazi ukuthi uhambile noma ngangazi ukuthi enkosini ngikhaza ukuthi kune gap ezosala ngoba fanele honest kune gap abekade ivala ezosala ngathi uNkulunkulu ngithatha wena vula komunyeke ozovala ngoba olungileyo angibeka kusho okufunayo ngiyakusho ngikufunayo olungileyo lalela umfana wami ebandleni ngamfika mshweze mina kade ebulala abantu egwaza abantu eklewde sakhe ngamshumayeza uyakhona uyangiseva nje ngombona mfike esontweni uye ngikhula ngamshadisa sisebenza kahle manje ubaba kwashona 12 years ago wakhohlwa ukuthi baba wakhe wayenemali ngase ngithandaza wakhumbula kunento ngoba imisebenzi usenziwe ingqondo yabuya wabuya wayo apply icanze kukudala yafika yaphasa into yakhe bawu3 kubo yaba kuphuma lo 12 million bazohlonza labo bathathu lo 12 million cabanga ukuthi ke mayithole 3.2 million mina imali ngeke ngizoyigena la angithi ngimkhulekele phela uphila ngevangeli uphila ngala ngithi that's the principle of God ayishintshe le nto futhi anginankinga ukuthi yadelaya kodwa uma sengidala uNkulunkulu ayivula indlela sakukuyena ngoba mina ngivulile indlela uyena kufana bona ngoba nawe uma uNdabeni uma uNkulunkulu busile akakubusela ukuthi ukusakela uNdabeni ukuthi uthenge latest car latest phone uqala wakhiphane kuye ukuprotecta lento oyithengileyo ngoba uhamba nge-Rolls Royce kodwa uNdabeni engakazi uthola into yakho qhamusa usufika late nge-Rolls Royce ufuna sibuke kodwa upastor wakhe akakazi lutho ho oba singene mntanami enkulu inkinga thina bafundisi inga ngakutshela uNdabeni uNdabeni akwazi ukukhipha imali athenge igrocer athenge umzana ohluphekayo kodwa ayikho kwakhe ungakufuna amafutha uNdabeni nangathi wakhipha enkonzweni uthakana mali kodwa eSonday uNkulunkulu ngithintile ngiyanikela hawu baba ngithekiseni ukala kade na ukho uNkulunkulu wenzani manje ngoba mangisanikela secret mase sidla sonke mina ngiyakwazi ukholela umuntu egula ene asthma ngine asthma ngimbeke izandla ihambe asthma ingahambi kimi nasho le pulpit yangibamba ngathi akuthandaza ufana amehlo ngabhekane ngafutha nga right ngakhulekela umuntu onayo yahambe asthma iva lami namlelo valami ngi honest mina iva lami lelo iva yini ayaphenda manje akona amadimoni ngayithola etendeni kanje sikhide etendeni ukudla kwethu kungaphansi kale kepulpit manje ngikhida la ibhodo liyavuleka kungena inhlabathi uma siqeda siyadla siyaphipita phela sike hotel nje ngisetendeni ngizocabanga ukuthi ukudla okubhedayo angithi ngisenkwalina ngike hotel ngidle ngiphuze namanzi akona nentuli Ndabeni ngidle ngishaya isifuba ukudla kwamakhola kade siphakela salinda kwahlwa kanti ungaphansi akhowavini kuthoswa khona la ngaphansi silala khona la ntambama give me J idonse amabhodo la ngaphansi aniboni nini uyidonse manihamba nemakhaya selilele kuma queen bed nayo iqueen bed yami istage nayo havini
phansi kwestage donsa ukudla sihlele akho kwa plate sibhanqa onke ne-rice sigovuze sikaphule ngezandla ngalo mugeze lo munye izandla magezanga ngoba silambile sidle kodwa wangichina lapho uNkulunkulu uma esesibusisa nithi sithwele anazi la sidlule funda ke le verse bese ngiyathandaza ihlabelelo chapter 8 verse 8 bese ngiyathandaza ihlabelelo chapter 8 verse 8 funda ke zo awu Gatsheni uphi Gatsheni awu bona nqale Gatsheni Jesus. abonga Gatsheni ngoncatshwa wena kodwa ayi namhlanje ngelinye ilanga mangilala Gatsheni unamakhazi Gatsheni nimjoyini ngaloku uthatha amakhazi umuntu ungamazi la uyamazi uAfpop uyamazi uGatsheni ngithi usho nenkinga ukwazi umqondo ngiyakwazi usetendeni wena tatabeni luyathatha akubona keyboard konto zami esalile manje uAfpop umazi asishi Verse 8. lela lela ngicela wavale nina ngoba ngifuna ningathi kushukumede kushukumede ugumede uthe akuvulwe ihlabelelo asho ukuthi akuvulwe ugumede chapter 8 uthe akuvulwe ihlabelelo 8 verse 8 nento enhluphe kusho enye into kunithi kusho mina kusho funda ke Verse 8. yes Sinodadewethu omncane kanawo amabele. awu kodwa Nkosi Siyakwenze njani ngodadewethu ecelwa na? phinda le emabeleni Sinodadewethu omncane akana ingcenge ya kanawo amabele. Siyakwenza njani ngodadewethu ecelwa na? ish kwase kukhulunyiwe kuprofetiwe yonke indaba yami akekho umuntu ongaguqula okwaprofetwayo 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 yabo sesithandaza yabona ndabeni icorona isivezele ukuthi ibandla kaNkulunkulu kufanele siphenduke isivezele ukuthi how weak we are singamagwala kangakanani sisabile kummeli uNkulunkulu ngalesikhathi ukuma kanye naye simemezela ukuphila iba abantu abangaphandle bakhuluma ukufa nathi sisabisa abantu iBhayibheli uthi uJobe lokho engikwesabayo kuyangehlela ngatshela ibandla iqala iCovid president ememezela ngaba ne-fasting ngathi bazalwane kuleli bandla engiliholayo akekho umuntu ozoba infected akekho umuntu engizomngcwaba ozoba necorona ngoba ulungileyo phila ngokholo amandla okufa nokuphila asolimini kuze kube manje akekho umuntu okwaba infected noke wafa futhi akozofa ngenxa nesifo ngoba our God is able, our God is powerful. Uma uyigwala uzobona mama silodwa wethu sesithandaza udade wethu mncane
futhi ukhona kodwa sinenkinga noma ekhona khona into angekho kuye amabele akekho Oh, Jesus. sinenkinga ekhona hayi ukuthi sinenkinga akekho sinenkinga ukhona sishoda ngezinto ukhona sikusilimala ukhona inkinga yakhe amabele awekho angikhulumi ngamabele lawo abonakalayo ngikhuluma ngamabele kamoya lo muntu akasamuzwa uNkulunkulu lo muntu akasamawasawezwa amandla uyakhonza kodwa amandla akasawezwa ukhona kodwa akasekho sikazi wenkonzo Oh, Jesus. ibandla liathekwa ukhona inkinga yakhe akasakwazi ukuhlola omoya amabele asho ukuthini kunomuntu ozokhula kunomuntu ozothola istamina kunomuntu ozokondliwa la kuyenzeka ube i-powerful preacher ube ne-theology kodwa minus glory minus the anointing unayo impela ivesi kodwa yiphi iconse evesini ukhona kodwa ngathi awukho umfundisi uthi ngamaworship ebandleni unaqula kodwa ufuna umncenga ukhona kodwa ngathi awukho kodwa namhlanje na umbuzo umile siyokwenza njani ngodade wethu mayiqhelwa na siyokwenza njani ngiyafisa ukumgoba kodwa ngizokwenza njani ngiyafisa ukumsebenzisa inkinga ngekho available ngizokwenza njani ukhona kodwa is not available Jesus. siyathanda sisi ukhona kodwa is not available ngifuna namhlanje sithandaze bathi bababuyisela amabele abanye banawo emkhulu kodwa mabethi bayancela abantwana akusaphumi lutho akhona wona kodwa mabekudonsa ngoba kubuhlungu uba namabele kodwa ngasena lutho amabele asho ukuthini ashisenza umama umekade nengane encane eseyizele sencelisa encela ubisi lebele uthi noma ekude ezwe amabele akhe eshise luma ezwe ukuthi ingane ekhaya seyifuna manje ubisi hawu liphi ibandla elizothi lisekhaya lithi yoshani lisayinde lizwa amabele kamoya eluma lithi kodwa itshuma ingane ngizoyithola ezwa amabele kamoya eluma ukuthi khona into eshodayo akusekho lutho ivoice ikhona kodwa akusekho lutho sibuswa ivoice kodwa akusekho lutho uthandaza sibuswa intshumayelo ukukhisha kakhulu siyabuseka thank you kodwa akusekho lutho uyakukhisha strong yavuma uya right kodwa akusekho lutho avunikela siyabonga kodwa akusekho thini motive yakho after giving yakho thini motive yakho elikhuleka nawe namhlanje baba buyisela amabele khohlwa mazi position okuyona khohlwa umfundisi wakho zibheke wena ukuthi amabele kamoya sa right lazo ngene ngibuke angifuni mhlawumbe ngibiza alakho ehlukile nonke nibhekile angibizi la kuphela ezoni ngibiza nabakholwayo uma uzazi ukuthi uJesu mengafika manje uyangena ezulwini cela uhlale phansi kodwa uma ungena isho cela ume ngenyawo khulumiseke leyo nto manje ungaqimi nje phansi phakathi kalakatha kodwa manga umphefumulo anginayo isho ngoba ungabi na show khona udodwana emncane okhona efika nguthiniti uza ube neshow cela usukume ngenyawo zakho ufuna uyibona ukuthi ufuna uyibona isigebengu ngakanani noma usubanjiwe uyayifihla cela ke hayi angikuphoqi mawuzazi ukuthi mawungafa manje uyangena siyakubongela kodwa uma ungena show ngiyabonga abantu abami ngiyabonga awunayo isho thank you mafethu thank you yabonga thank you mafethu ngithi mina uma une show ukuthi uma ungafa manje siphuma nje la thuhlu nyambu phakathi ekhaya thank you kodwa anginayo isho ngoba isho ungabi na show khona izinto engekho right ngoba kufanele uhambe une guarantee ukuthi la uyakhona uyangena ungathemba umusa emseni kuyaphenduka othi ngiphinde ungathemba umusa emseni kuyaphenduka that's a grace anomusa wena ungaphenduka umsonjana njalo yazi khona abadlizo ngoDavid bathi
wayenomfazi wala nomngamuntu wazi wambulala kodwa naku iqhawe ngiyavuma uyiqhawe elaliphenduka uDavide waye weak edlula mina ayike indoda eweak njalo yandoda ayike emhlabeni kwakudodo wendoda kodwa uNkulunkulu uthi ngimfumene umuntu wenhliziyo yami indaba wayephenduka wena mu right ngihlale phansi mawungena show phakama ngale ngifuna ngibuka funa into ngingehlela ngibuka funa ungelele ngimahlelo ngibuka nginamahla amakhulu impela right funa ngibuka ngithi mina hlala phansi uma right kodwa mungena show yakusiza mina ngoba ngifuna ukulungisa ishow ube nayo ukhonza une show habe ubhlungu carry iBhayibheli ugqweka kuhle ungakhohlwa ukuthi uyakhonzwa kodwa ngathi uzofisa ngathi uye gateway phela ngona sisine moya khona uyokhonto eyifuka itholo uyabuka manje mawuze inkonzo ungayithonto izele ugcina ulala ugcina chat ngoba ukuchatha sikhonza khoma amasayini okuwa lapho ngeke uthi umzala ngempela siyakhonza uyachatha wena ukholwa ngempela uyabizwa siyakhonza uyabizwa wena shayisha phela kanti akaqedwa lapho kodwa siyakhonza njalo kodwa abuseke ameni kodwa SMS shayisha phela akaqedwa lapho cela uphakame nawe izolo uvuke ephi izolo phakama nawe namhlanje uzovuka phi futhi phakama wakhuluma phakama first tenders cala nini ngenyawo ngigijime sesilate cala nizoma la ufuna ngizomthandazela nazi nazehlisa uNkulunkulu nazenza nangabantu ayalutho naba umata yabonye muhleli panje uWhatsApp wakho unonxa uthuka abantu namhlanje unenhliziyo ezibroken ezibovu kunamakhanda kunobuso obuhlilile obubovu kodwa uhleli phansi futhi kodwa uthi uyakholwa nje nangisho wena ubungibuka nje uWhatsApp wakho uqoqa indaba mangathi manje amafoni onke wabekela la umuntu avule yakhe ungayijomba we yakho kodwa uhleli phansi lapho ngicela usuke join la sondela ngifuna beze ngenkani bazoza ngenkani ngoba ngifuna uphenduke ngenkani sondela mntana sondela cela bajoyine uWhatsApp wakho unobuso obovu obuhlinile kunomuntu omdinele baba engenazo yondla ingane umbiza ngenje uyamthuka kodwa uyakholwa cela sondela ngiyacela yasondela uma ngawondla ingane yakho uyambiza uyamncaphela yabo osijoyinela izolo uqhuzukile washaya kancane wayini akuyona inkinga yakhe sijoyine la sijoyine phamisa izandla zenu siphamisa phezulu woza ndabeni phamisa izandla zenu ngiyacela futhi ngobumela benkosi ungahlali phansi kade awukho right le nto yokuphenduka iwona key yokufaka ezulwini njengoba ngimla hayi ngoba ngiperfect kodwa ngabamba impihlo yokuthi kuyaphenduka kuyakhala kuJehova Jesus. uyakhala kuyena umtshele ubuwiki bakho ukuthi uwiki kangakanani ngiyacela ukuthi usuke lapho khona uzojoyina labazalwane uma nami ngumfundisi zafika ikhathi la ngilemala khona nawe ziyofika ikhathi la ulimala khona kodwa endleleni kuyaqhutsheka Jesus. phamisa izandla zenu bese nivana amehlo baba uNdabeni ngifuna nibeke izandla cela tata ubathinte nje ngezandla zakho wehlukile awulinga Aniswa. wehlukile wehlukile besemvuselweni 30 minutes times obana abantu basajabulile ukuba la mungajabulile ngempela ujabuliswa ukuyolala ukinywe izipoki ukinywe lamadimoni akini haleluya bengisafuna ukuthi ke we Jesu wami wena Thixo wami thanda wena wethu
wena wedwa makwenzeka khona yayizwa ke mfana weJesu wami wena Thixo wami kunomhlahla khona thanda wena wedwa nje wena ngifuna nokudumisa makwenzeka khona namanje ayadiniza bo weJesu wami wena Thixo wami ngithanda wena wedwa nje ngifuna nokudumisa makwenzeka khona namanje weJesu wami wena Thixo wami ngithanda wena wedwa nje ngifuna nokudumisa makwenzeka khona namanje. Alright. Athi usinyaza kancane ekhaya lami, sinyaze ngempela singahlala phansi. Athi usinyaza emva kwalokho mdedelo akhona. Ngeke sihambe ngaculanga. Ayibonga Nkosi. Sho ngathi voice ayikho mfana wami izoba khona ngingeni. Sengitotokuse kakhulu. Praise the Lord God. Naye ke into engifuna ukuyisho. Kumnandi uba nabazalwane bakho abaningi bathi noma sebehambile basala bakho. Ayibonga Nkosi. So ngiyazi ukuthi khona bangenanginyakaza nje uba besakhona. Glory to Jesus. Aw ake nithi izandla. Our principal awuna choice. Noma ungabiza le moto le. Hallelujah. Ayindawo. Yeah. Sunday kulawa bazohamba sisabhiyoza thina sikhonze Nkosi yethu siphuma kucorona desibhalele bafowethu. So nje ithuba lokukhonza wansa ubuye kuvala ulibele kuyiqhenya nje. Ayibonga Nkosi. Ekusangabuye kuvalwe nje bese lokukhonza efonini. Ayibonga bafana bami lapha emuva. Ake nithi izandla. Ake nithi izandla siyagoduka manje. Hallelujah. Nikhona kodwa intente. Ifuna athi usinyazisa sikhiphe umvangelo wabantu egameni lika Jesu. Kekho inoyedwa okuchumayo ukugijima imfula yamanzi. Aze ngafa indlala. Sebe. Fundo. Ile. Athi usinyazisa nje. Ushaya nyakasa ngempela mfethu. Ake nibe khona bazalwane ukuthomo sokubalekisa ngokugida kancane. Hallelujah. Aw hallelujah. Jesus. Ake sithi izandla zethu phezulu uma sesingasekho. Ake sithi izandla zethu phezulu bazalwane uma singasekho etendeni. Ake sithi izandla sakho phezulu uma usathokozile ukuba khona la. Uyabona uma usathokozile ngizobona ukuthi uphakame uma ngeenyawo zakho uweve isandla sakho usiwevele phezulu. Awubonke labo bahleli phansi kusho ukuthi abathokozile. Aw hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is salvation in the name of. Akasoma khona nge5 umthetho uzobusiseka. Hallelujah. Ifuna ke sithi izowuginqela eCalvary. Awumthwalo wesono zabe. Wona wayamala. Nisakhona kodwa. Akuthi isandla sakho uma usakhona. Umthwalo.
Yeah.
power. Shout fire. Shout fire. Nikhona kodwa. Jesus. Nikhona kodwa. Hallelujah. Anizwa kodwa nje. Niyazela yini? Yake nithi izandla, ke noyiva izandla, noyiva izandla nithi. Ke noyiva izandla nithi sesihamba manje, sihamba ngempela. Sihamba ngempela, sesizotetela akhona manje. Nezibuzalwane asibusise sekuzoza kasi my son. Then bese sihamba. Hallelujah. Awunceke yami. Pray that we God asithi bazalwane asithi. Egameni likaJesu. Khona mhlawumbe uthi lo mhlaba lo ufuna abantu abazi ukuthi bafunani. Lo mhlaba lo ufuna abantu abazi ukuthi baphephi. Khetha. Khetha weloni. Khetha. Ethufunani. Khetha. Ethuphephi. Ilanga lingakashoni.
abantu vele sesiyayivala uze ngibuye next year nakulezo sinyanya ibhathi ziyehla ziyinyuka sibaqeda nini kanti celebrate amandla kaNkulunkulu banobasi ukuthi azonyuka ama-level ehlabe phakathi nendawo necorona inyuka yehle kodwa usaphila ngoba ngazi bayipampaphi la bayiphampa khona bayiphampa bayibona izonyukise ngamandla ke manje awazi ukuthi into ebonanayo ayivinjwa ngani ngoba bayibona ukuthi third wave kuthiwa uza mawala and bazoyivala mase siye ePhasikeni bazothi nayiza kakhulu bavala iPhasika kodwa thina soba nalo-ke this time around ngase ngimisa iy'nceko ey'thile eyizoboshela umfundisi mabefika ngithi angisimfundisi nabo abefundisi basekhaya angihalele ukuboshwa njengoPawulu ijele nje angizwani nabo futhi anginazo isibindi sokuya ejele kodwa iy'nceko nje ezihalela kuya ejele uzoyibuye ifazi njengoPawulu ngiright nje ngundabeni ngiyisebenzela kanje angidingi ijele ngidinga ubumnandi kuphela amen asishaye izandla zethu samkelo akhona emva kwalokho sobe sesiyahamba mntaka ngeke ngiyalithanda igiya engikubona umekulo mfethu sakhila sishayini izandla bazashayela lithi uqoke kahle awubamba ifoni yakhe iberede ukuvittorize shayela akhona egameni likaJesu izandla haleluya thanda ukubingelela abazalwane ngiyabona sebekhathele manje kodwa lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami ngithola lapha ehleli khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunenjabulo igama lakhe lisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami ngiyamazi umhlengi wami akalali enayakazeli igama lakhe lisiphephelo sami ngiyamazi umhlengi wami ngiyamazi umhlengi wethu yena kalali yena futhi akazali igama lakhe lisiphephelo sami nawe ngiyamazi umhlengi wami lapha emhlabeni sahlaselwa engathi ngiyatshontsha angitshontshe hayi ngoba ngitshontshe awunokholo lwethu lasingelwa kodwa uJehova umkhuleko uyalalela nekusema lakhe ngathi lizobaseka lapha emhlabeni sahlaselwa nokholo lwethu lasingelwa kodwa uJehova umkhuleko uyalalela nekusema lakhe ngathi lizobaseka haleluya ngicela ukushaya ikhorasi manje ngiyababonga laba bangapha ngiyabazi bayacula ngifuna ukuzwa laba bahleli ngapha nje kuphela elumnisa noma ngihamba esigodini soku
Singikhathele. Hayibo nilele. Noma ngihamba esikhothini sokufa. Yebo. Ay, noma ngihamba esikhothini sokufa. Yebo. Noma ngihamba esikhothini sokufa. Yebo. Oh